srela sve do vode. Tako dobri prijatelja. Za kuma, jeli, za šampione. Bravo šampioni Balkana. Idemo! Jao, Jakša, prijatelju. Primeta sramota, za tebi je sramota, što ti ljubiš mladom momkama, to rade devojka. Primeta sramota, za tebi je sramota, što ti ljubiš mladom momkama, to rade devojka. Za kuma! Boga mi dio zvesne loše je vredno. Zakačao šampioni. Primetna ocica, curvata groznica, hvata će i kolera, što nemaš valera. Ima još nama. Primetna ocica, curvata groznica, hvata će i kolera, što nemaš valera. Za kuma šampiona. Primeta i još tri, malo soplju, podigni, a čarape skidaj dole, tako Jakša vole. Primeta i još tri, malo soplju, podigni, a čarape skidaj dole, tako Bača vole. Što, kao što sam rekao, već mi je drago da sam ovdje, slobodno mogu reći, u jednom od centara golubarstva u Srbiji. Kada pomisli samo koja zvučna imena i legendarni golubari žive i živeli su u ovom gradu, opet kažem, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što mogu ovdje s vama večeras podeliti ove zaista lepe nagrade najuspešnijim takmičarima u 2018. godini. Ali ću se vratiti malo nazad, da kažem da su protekle 4 godine rada Saveza protekle izuzetno brzo. Veoma dobru saradnju Međuokružni savez ima upravo sa vašim gradom i sa Šumadijskim okrugom. U to ime želim da se zahvalim ljudima s kojima sam sarađivao protekle 4 godine. Da kažem da je jedan od prvih, među njima smatram da zaslužuje veliki aplauz, čovjek iz Senke koji radi za sve vas ovde, čovjeka kojeg može poželjeti svaki okružni savez. A on se zove Radovan Gavrilović. Molim vas, ja velim. I kao što stara narodna pesma kaže, Radovane, crni Radovane, tebi u to ime želim da poklonim jednog crnog goluba. Evo ovako. I jednu knjigu koju smo izdali davno, da kažem, pre nekih 10 godina, golubarstvo na šabački način, da bi naučio da ga hraniš. Eto. Hvala na saradnji. A drugi čovjek koji nam je izuzetno drag, znači koji zaslužuje veliku pažnju, to je član izvršnog odbora Međuokružnog saveza Srbije. Čovjek koji gaji tekire i koji ove godine, mislim, postigao najveći rezultat u Kragujevcu. Pitao me za jednog mužjaka, evo ja sam ga poneo, nadam se da će ostaviti dobro potomstvo. Gospodin Vladimir Poskurica. Evo i za tebe jedna knjiga, ako budeš htio praviti rezultate 6-7 časova, tu ti je sve lepo objašnjeno. Drugi čovjek koji je među prvima ostavio veliki, tako da kažem, veliki uticaj i veliko moje zadovoljstvo što sam ga upoznao i što je ostavio trag u radu Međuokružnog saveza, to je gospodin Jakša Radojčić. Molim ga da dođe do mene. Sigurno jedan od najkvalitetnijih golubara ovoga grada i moje je veliko zadovoljstvo što ga poznajem. Evo i za tebe jedan poklon knjiga i pošto znam da imaš golubove, a vino nema. Ja sam ti ponedao ime. Izvolite, majstore. Mislim da ti je draže poklon.
I na kraju, četvrto priznanje, čovjek koji je ostavio najveći trag u radu Međuokružnog saveza, ponio najveći teret kada nam je bilo najteže. Molim vas jedan veliki aplauz za mog velikog druga i prijatelja, gospodina Miroljuba Šulovića. Pošto on ima ogromno, kako ono vam neki za tebe na Marinu? Također i jedna klepa knjiga. Treće mjesto, Opštinski savez Kragujevac 2018. godine. Raško Vasilijević, 12 časova 13 minuta. Da kažemo da Raško ima dva vice šampiona, 10 časova, 11 časova 40, dva šampiona, 12.20, 12.50 i ja šampiona, 14 časova, 17 minuta. Svaka čast, majstore. Drugo mjesto, Opštinski savez Kragujevac 2018. Nenad Vukašinović, 12 časova 3. Nenad ima i dva vice šampiona, 10 časova, 11 časova. Aš šampiona 12.48, ja 2 Aš šampiona 14 časova 19 i 14 časova 30 minuta, svaka čast. I prvak Opštinskog saveza Kragujevac 2018. Jakša Radojičić, 13.02. Jakša ime vice šampiona letača, 11 časova 20, 3 šampiona, 12 časova 15, 13.40, 13.35 i ja šampiona 14 časova. A mi smo došli do najuspješnijih takmičara u 2018. Prva trojica, treće mjesto pripalo je Jakši Radojičiću sa 20. Drugo mjesto pripalo je Vukašinović Nenadu, također 24. I najuspješniji takmičar Kragujevca 2018. Sa ukupno 29,5 bodova. Neštenite dlanove, Rodoljub Stanojević! Sad ću vas zamoliti neka grmi. Treće mjesto, Šumadijski okrug juniori, Stanković.
ima i 5 vice šampiona, 9 časova, 9 časova još jedan 9 časova, također 9 časova i 5. 9 časova 30 minuta. Svaka čast, Darko. Drugo mjesto Šumadijski okrug juniori. I Vanreloj Gotača 8.35, šampiona 10.25, as šampiona 3, 11 časova 50, 12.23 i još jedan 12.23. Drugo mjesto Šumadijski okrug, Bojan Arsenije. I ove godine najbolje što se tiče juniorskog prvenstva Šumadijskog okruga. Molim vas, pojačajte dolaske, neka pada plafon. Jakša Radojičić, 11 časova! Da Jakša ima 4 šampiona, 10.28, 10.48, 10.41, 10.34. Idemo posle ovo, jedan živi pesnici ovako vreme. Zbog nas, ali evo za sekunde, ba još jedno dok ne umre, njene usne poljubit ću ja. Ali evo za sekunde, ba još jedno dok ne umre, njene usne poljubit ću i ja. Srce moje meri se na prejoj poslednje, na mlade godine i žal što ostane. Srce moje meri se na prejoj i poslednje, Proszę
naše vode, zalaže se voda. Zvona zvone, žona se grče, vraćam se rode moje.